Kipay ba kunta iba in Kanod in Ruay. Ya ko yung Ruay bat mga rungan ya tamlang nga nagaksing maiban kambang kajira. Ruay ka ba? Mapasang bansna yung Ruay ka tamo. Sa pangan ni kisni jungi minta marba nila yo iba kane ka pertay kala Daps tang Snew sudah lah jersey palak kan, nggak tahu ya kan yang jing wai. Pertai kabangi tam ing dekat kabangi pai, berunsur melajing im.
sa kencai. Lagi perlu orang kita pai dia kini ka jing ya kelam kini ka jing ya pot ya tem yang ini por kam na iba pas ni kalau sket jing senyap sup senyap tu nak ketu besur gua depan ur darwai kuat aji tok mo kini ka juk mo kami jing ni saya sin publish boni piki perlu barok kita pai ya kani ka jinya keren jungi bat iba presently kulisi bon ta ka por jumpi nata kantan ya iba kulisi bon ta ka por di bapira palai nama ta jungi bani kendu bani ya keren bani peli jumut ka jinya dei bat ka bat ni bat ka wa ka sio ka por ka tem kundi kantan ta bat ni ki ki mo ki kisa de kalau syaka iki basutna ban ya ikan du ki Iswa bangin kut ya kene ka program jungi sing ai kublai ya pi ai kublai ka ya ka sanju pi ai kublai perlok bi no lang ne kublai sibon kublai try kan rat unang ka pukur dok bar un ku sai la halor jogi ya ka sanju pi ku dok ya ka try ta ya ka kamai ka ji jung pi ya ka pule muti jung ki kun nanta ya ki ba ma pi kni tu ti bahkan urlong sali sini to ublen kuku kerdo yang kita barok kena bakalong ilo senjupi long yang ke badan rum dan akor ke baruai ke besiau ke put batem ke bapen I kunuksa babah nag benta ke beri jong nyau tre baro kublesi bon sasin pi ke bai pa kublesi bon ba